N'ikibazo ngewe umuntu abaza umuhanzi nkumvishaza. Hari ikibazo ubaza umusani nkumva umeze kumumanura sinzi ariko nabivuga. Doubley ni umuntu wa danger man. Ni umuntu wa danger utegura ibintu niyo mpamvu abantu baza kumureba. Rero kuba twavuga ngo akoze playback uzi ko yayikora kubera ari amahitamo ye birashoboka cyane. Ashaka no gukora live kubera ko ari amahitamo ye cyangwa se akanabikora bitewe nuko yaramutse. So ku kibazo cyo kuvuga ngo tuzayiririmbana agapfundikiye gateye amatsiko nyine niyo mpamvu mugomba kuzaza mukabireba koko niba twabiteguye. Muraho neza. Muraho neza. Muraho neza. Nani nishimiye kuba ndi hano cyane. Ntago tubyo nabivuga ariko mbere na mbere nashimira music yantumiye hano kugira ngo nze kwifata nk'abahanzi muri rusange, ariko nanone nshimiye n'abahanzi bagenzi banjye b'abarundi barabizi nta igitima kiri muriya Doubley akiri kurangije twakoranye indirimbo murabibona neza. Doubley akiri twakoranye indirimbo murayizi mwabashije kuyibona kandi wabaye umushinga mwiza wagenze neza ku bihugu byombi. Harimo n'umusaza ahangaha Bifes ni umuraperi mwiza tutabashije gukorana ariko ndamuzi kugira ngo tugeze kuvuganaho igihe kimwe wenda ntibyadukundira ko microphone ziri mu tuyikureho muranyumva. So nanindi kuvuga Bifes ntabwo twabashije gukorana ariko twaravuganye wenda umwanya ntiwadukundira cyangwa se ntitwagirirwa n'ayo mahirwe. Hanyuma uramukobwa yitwa Estanish we ni kidumu wamunyitroducinzeho sinzi nawe gikorana nawe ntitwabasha gukorana ariko umuziki wabo ndawukurikirana kandi ndawukunda. Ubwo rero ni n'ibyahatari kuba aribo bari hano nta wundi uhari numva ari abantu ukwiye guha amashyi. Ikindi si ubwa mbere nje gutaramira i Burundi ariko ni ubwa mbere nje i Gitega. Ndi excited, ndashaka nyine kwibona imbere y'abantu no kureba ko ibyo nabateguriye koko nabo biteguye kubyakira. Ndumva ari ibyo. Murakoze. Bakumva akantu kabene igihugu bakabaha umunezero udasanzwe mu kuzana abaririmbyi basanzwe bakunda. Mukomere mashi uburongozi bwa Primusic. Akabazo kanje ka mbere karaba ku muririmbyi rurangiranwa kuva mu gihugu cy'u Rwanda ariwe Bruce Melody. Abarundi benshi gushaka mu kanya baraza kwibaza byinshi ku munsi wa Bruce Melody. Niye mpamvu yatumye Bruce Melody adafata rutemikirere, ndavuga adafata indege agaca hasi. Ikibazo kigira kabiri, Bruce Melody turabizi twese abantu basanzwe bakoresha imbuga ko uri umwe mu baririmbyi bakomeye muri Afrika dufise kandi biboneka bivanye ibikorwa umaze gukora. Uyu munsi urizewe na Brarudi babicishije mu iganwa Primusic mu kinyobwa Primus. Musanzwe muri brand ambassador ukinyobwa Primus mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega amasezerano mwagiranye n'abasanzwe barongoye ihiganwa Primusic uyu mwaka hano iwacu byo babifitanye isano n'amasezerano ufitaniye na Primus mu Rwanda? Murakoze.
reka nsubize mere ku cyambere ntabwo nzi impamvu ari ibyaha atari ko naca hasi kandi imihanda ihari. Icya kabiri, ntabwo byatunaniye gufata rutema ikirere, ariko nanjye nashaka kumenya Uburundi, nashaka kureba igihugu cy'u Burundi, nkagira byinshi menya, nkareba namwe niba mufite imisozi se, niba koko ubutaka bwera, byose nanjye ndi umuntu rimwe na rimwe ngira amatsiko, nkumva nyine nanjye nagerageza kunyura mu zindi nzira n'amatsiko. Hanyuma amasezerano ya Primus yo mu Rwanda ni amasezerano kwayo, n'aya ni amasezerano kwayo, nta icyo nzi cyo wenda bo bafite uko bakorana, ariko njyewe nahamagawe na Primusic kugira ngo nze nkore akazi ko guperforminga, hanyuma Primus yo mu Rwanda nayo tugira ibindi dukorana. Ico yari yishuye ikibazo cya kabiri, nibaza ko cyari kigenewe Doubley, niwe yocishura neza kubera ni nayo yamutumyeko. Icyo nobamenyesha coco ni uko Primus si ikinyobwa cyo ngaha, ni ikinyobwa cyo muri ejo ni East Africa. Muri ivyo rero dusanzwe twungurana ubumenyi, ingene bamwe bariko barabikora, ingene biko biragenda hanyuma maze turafise n'ingene duhanahana ubwo bumenyi. Niho rero haje ubumenyi ngo byo kuvuga hariho ayo makonesansi yose, ibyo bintu byose bituma dukonezereza abenegihugu. Niho rero twashitse yuko n'icyo kintu dushobora kugishikako tugashobora kumukoresha nawe nyine, naho niho twashingiye. Nitwa Ntagasigaye Vivance, nkaba nkorera radio televiziyo Rema. Bwa mbere bwo twese bamaze gushima, ntitwabandanya dushima n'ibyiza n'ibyiteka. Twagira ikibazo cya mbere ndacerekeza kwa Munyakazi, arafise indirimbo bakoranye na Kiriko Akiri na Doubley na Bifese bitarakunda, ariko mu Kirundi bavuga ngo urubanza rumwe rumara zibiri, ariko ibyo genda bikunze. Turazi yuko muri abantu mudakora playback, mukora live music. Bega muriteguye gutera iteka abarundi bacu, urwaruka rwacu Kiriko na Doubley mu kuririmba ijya ndirimbo kuri stage, kuko abanyagitega nka Doubley basanzwe bavuka no ngaha, barandiye kubona Munyakazi na Doubley bari kumwe kuri stage. Namba mwarabiteguye, muba mwarafashe umwanya wo gutegurana ijya ndirimbo kugira kuko nawe nyine narakaze kuri live music, ntaze kuducangira zane playback mwe ko mukora music. Ako nakabazo kambere. Hama akabazo ka kabiri, abaririmbyi benshi yo baronse deal umenga bica berana no bya musi nyene. Muri East Africa abaririmbyi benshi cyane za Tanzania za hehe, namwe murimwo mukaze mute nigiki mutegekanya inyuma ya concert gukora kugira Doubley ibona ati wa muntu yagumye ari inshuti. Merci. Icyambere ari nk'ikibazo ngewe umuntu abaza umuhanzi nkumvishaza. Ari ikibazo baza umusani nkumva umeze kumanura, sinzi ariko nabivuga. Doubley ni umuntu wa danger man, ni umuntu wa danger utegura ibintu, niyo mpamvu abantu baza kumureba. Rero kuba twavuga ngo akoze playback, uzi ko yayikora kubera ari amahitamo ye, birashoboka cyane. Ashaka no gukora live kubera ko ari amahitamo ye, cyangwa se akanabikora bitewe nuko yaramutse. So ku kibazo cyo kuvuga ngo tuzayiririmbana agapfundikiye gateye amatsiko, nyine niyo mpamvu mugomba kuzaza mukabireba koko niba twabiteguye. Hanyuma ikibazo cya kabiri cya mbabarira gato n'abajijuti inyuma yuko munosadi gukora kugira babone ko batabirinze. Ibyo se nakoze mbere n'inde wari wabimbwiye. No kuvuga nje nkunda umuziki, ariko nkunda abahanzi by'umwihariko. Ntabwo nkorana na Doubley na Kiriko, ari ikintu nabishuje. So ninavuze kuri Doubley ndimo kujyayo. Sasa kuba byarabaye byiza ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo twakoze twabikoranye umutima mwiza. Rero ntabwo ibyo nzakora nzabikora kubera ko Doubley yampaye akazi, ahubwo nzabikora kubera ko mfite uwo mutima wo gukunda abahanzi b'abarundi. Hanyuma Doubley ndayishimira kubera ko ibyo dukoranye n'akazi
kandi kagenze neza sofa aho tugeze ibintu biri kugenda neza kuba itangazamakuru ryose ryavuye Bujumbura rikaza hano biragaragaza ko koko ibi bintu birimo imbaraga ndanabashimiye kuba mwageze hano. Rero Brarudi ni business turayikoze bigenze neza n'ejo bundi tuzakorana n'ibindi ariko ibyo byose sinzabikora ko Brarudi yamaye akazi nintekereza kugira icyo nkorera hano nzagikorana umutima wanjye ntabwo nzagikorera amaso y'abantu. Murakoze cyane. Murabaza hano basanga ngira ngo nabo baracyose amahoro neza nitwa Doubley Pitonzi muri magazine Imbere magazine ikibazo cya mbere nagaze ndashaka aho bandeho tubona aba staff bane mugabo hajya imbere star niche nitwa turamubona twamenya igituma d'une façon officielle igituma star niche atari ngaha kwa tumwiteze hama ikibazo cya kabiri ndacerekeza prosperity uvuze yuko atari ubwa mbere uje mu Burundi ariko ari ubwa mbere ufite igitega mu mwanya muto hamaze wabonye gute hama ejo d'une façon vraiment particular way na kahe kabirya uteguriye abarundi hari umuntu akiri Bujumbura agomba gushika aza kubona iyi conference press na kahe kantu utuma umuntu ari Bujumbura canke ari mu yindi ntara yovuga ati ntegezwa kurara igitega kugira ejo Partage. Thanks. Ku kibazo cya mbere cyerekeye igituma dufise aba brand ambassador bane kuri Doubley hakaba hari umwe abuze nuko umwe yaramaze kwiyeskuza ari Kinshasa hariho ikoraniro rya francophonie hariya hanyuma ariyeskuza yuko kuri final atazoba ari sitwe twamukumiriye twe turugurura umuntu avuze yuko atari hari araronka uburenganzira bwo kubikora. Murakoze. Akanya maze igitega hasa ni wacu hasa no mu Rwanda icya kabiri klima iraryoshye ikirere hararyoshye cyane ku mugoroba haba hakonje ntabwo hashyushye nk'Ibujumbura hameze neza bya hatari nahakunze cyane. Hanyuma ikintu rero nateguye umuntu agomba kuza kureba hari ibyana namanukanye hari ibyana namanukanye ababyinnyi banjye n'abakobwa kandi ndabizi ko abasore mwe tubiziranyeho nk'amaniga ya kera ababyinnyi banjye n'abakobwa beza b'abanyarwandakazi n'abantu nabashishikariza kuza kureba ariko nanone mfite bande nziza hanyuma nanjye nizanye nje ndizera byatari hari ibintu byinshi waza ukareba kuko tugiye kwintertaininga umuntu wese uzaba uri muri stade ejo tuzamuha show live. Bahita Sabonnez kuva muri Star TV icyambere no vuga nibaza ko d'abord tumaze gukomera amashyi face on floor ndetse na Doubley ndetse na Kumu ndetse na Stanish bavuze mu neza cyane ayo mashyi n'abakwiye presence igihugu neza cyane ko tutari tubyiteze cyane cyane bene Burundi bene gihugu barabashyigikiye mu buryo buteye imbere cyane. Ikibazo cya kabiri cyashaka kumenya mbega Chris Melody n'akahe kajambo yasize abwiye abafanzi b'u Rwanda baza mu Burundi bahose. Ntabwo nabivuze nta kintu nababwiye to be honest simbeshye abafana banjye bo mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu nababwiye kubera ko numvaga ndi excited nyine nje kureba abafana banjye b'igitega abo mu Rwanda ntacyo nasize mbabwira ariko reka nkibabwire nonaha kubera ko turi imbere yanyu kandi nimwe mu bitwara nimwe mu bitugerezayo ndabemera bya hatari batuma umuziki wanjye ukura n'abantu b'agaciro mu buzima bwanjye. Nk'uko twari twabyumvikanye ngo batusozere ikibazo cya nyuma ni ikiguyu agomba ashyikiritse hanyuma mwiriwe cyangwa mwaramutse nitwa Fanny kuva muri Sabonnez. D'abord reka nshimire Pimuzi yo yashoboye kwanza gukoranya abamenyesha amakuru bakabijumbuka gashoboye ngo igitega bashobore kwifatikanya n'abandi. Ikibazo cya mbere kiri kuri Doubley kiri ku ndetse na Big Face twari tubona hano
the first barabikoze neza mu mizunguruko bagiye bakora mu gihugu cyacu Burundi. Nibaza ko nibo baririmbyi dufise muri kino gihe kare neza ngaha mu Burundi. Nibaza yuko mutuma bakomeye amashi mwese murabitwara abaririmbyi bakomeye mu Burundi. Ikibazo mfise kuri bose ni umunsi wa final. Nibaza ko ari igice kinini cyane mwari mwiteze mwari murindiriye kuva ku tariki ya mbere kugeza ku munsi w'ejo mwamye myitegura gose. Nibaza ko ari tariki mwari mwiteguriye cyane gose. Ngomba kumenya Doubley ari wabo, Kiriku ari ni bene wabo, ni wabo ni Ngozi ndetse na Bface. Mwiteguye gute kuryosha abafana bo ngaho Gitega ndetse no kugira ngo baveho bemeye yuko Bruce Melody ndetse mwamwemeje niko novuga kubera ko mujogera ngo mukore mwemeze Bruce Melody mwemeze ndetse n'abarundi muri make. Bruce Melody arabemera nkuko yabivuze, ariko kandi ni kiye kintu muteguye comme surprise kugira ngo abakunzi b'umuziki ndundi ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda baze bishima. Ikindi kibazo kuri Melody hari ibiriko biravuga nk'urusaku yuko hari Yes, Amen, amen. 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 Jamani, the Bface on the floor, aka rap you, that rap commander, rap Partage. Somebody came in. Big man. Yeah, man. Big man team. Yeah. So, ikibazo babajije icyambere ibyo kwemezanya n'ibirimo nta competition turimo na Bruce Melody. Turabavandimwe abarundi n'abanyarwanda twese turi bamwe tuvuga n'ururimi rumwe, mwabonye ko nta translator hari. Kuri ibyo rero akarizo k'impene kiyagaho gahambije, umwe wese azokora ibyo yateguye, ibyo ashoboye, ibyo adashoboye nabyo tubirekera ababishoboye. Gusa ubuzoze ejo ndazi ko azogenda aryohewe kubera ko turi byigangeso ntitugitanga uno munsi, ibyo tumaze kwerekana barabizi. Maybe ama surprise twabateguriye njyana. Murakoze cyane. warubajije niba thank you. Okay, navuze ati ndabaramukije, ikibazo ko meze neza. Icyo nabivuga ko nuko bishimye kuba nagarutse muhira kandi nkaba nahuriye n'inshuti n'abagenzi n'abarinzi tumaze gukorana, kandi sanzwe nemera ikintu gikomeye cyane no kuba byabereye ngaha iwacu. Nibaza ko reka nje kuri kote y'abanyagitega. Abanyagitega bariteguye kubakira cyane mu bakomera amashuri. yangu zenye kubakiri kushani kwa tumani cyane sana kugira turabyishimiye cyane ko Imana tujya magara babitanguye aciye ukwezi kuzunguruka, ariko Imana yadufashije no tukagera muri finale. Ariko jewe ku ruhande rwanjye ikintu kiryoheye cyane muri finale nuko turi kumwe na Bruce umukomera amashimwe cyane. Jenny baza yuko ibibazo byose byabajijwe ego nk'uko mubizi umunsi mukuru kuri evenema niniya nk'ijya iminsi yose tubibikira kandi reka bigumize mu ibanga. Ego mukitege, mubwire bene wanyu, mubwire abanyagitega, hanyuma bazosange ibintu bitonze ku murongo kandi biryoheye ijisho. Nibaza yuko umugunya rero twohagarika kugira turiko turacegwa cyane gose. Ku kibazo bumva ko cyari gikenewe cyane gose ko tumutubaza turi kumwe, turashobora kubandanya n'ejo turi kumwe tukabyishurira aho tuzoba tugeze hose. Sawa, mwakoze.